Aho amakuru ajyanye n'ubutabera n'ubucamanza, urwego rw'ubucamanza mu Rwanda rurishimira ko mu mwaka w'ubucamanza urangiye ngo hari imanza ziri ku gipimo cyo hejuru ya 320% zarangijwe binyuze mu buhuza hatabayeho kujya mu nkiko kw'ababuranyi. Izindi hakabaho kugabanyirizwa ibihano kubera kubiganira hagati y'impande ziburana. Ibi biratangazwa mu gihe kuri uyu wa mbere hatangizwa ku mugaragaro umwaka w'ubucamanza wa 2023-2024. Kwizera Bosco na Safari Desire baraduha inkuru irambuye. Jean Baptiste Sibomana yakubise umugore we bikomeye aramukomeretsa, akaba ari icyaha gihanishwa igifungo kigera no ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 1 bitewe no kwemeye icyaha imbere y'umugore we n'imbere y'ubushinjacyaha. Yahawe igifungo cy'imyaka 3 isubitse. Rosemary Nsima nawe wasutse amazi ashyushye ku bana be bagashya yahawe igifungo cy'umwaka, naho indi 2 igasubikwa. Abo bombi bemeza ko igahunda yo kwemera icyaha no gusaba imbabazi izwi nka plea bargaining yatumye barushaho kwisuzuma. Ngiye kugenda nekereze ikintu cyose ngiye kujya nkora, ngiye kubanza ngiye ngitekereza, ariko ikintu cyazangarura aha ngaha ntabwo nzongera kugikora. N'igihe maze mfunzwe nababaraga nkavuga iki nakoze ngomba gucanirwa, bari bagiye kunkatira imyaka myinshi nka kubera abayobozi beza, abacamanza beza. Maître Augustin Rwabigwi uhagarariye bamwe mu baburanyi muri izi manza nshinjabyaha zitarengeje ibihano by'imyaka 5 bagasaba imbabazi, avuga ko n'abahohotewe bagira uruhare muri izi manza. Abenshi batanga imbabazi cyangwa se bakavuga ko kubijyanye n'ibyo yanyibye, dufate nk'ubujura, wenda nama igice k'ibyo yanyibye nzamubabarira. Mubona ko ni ikintu kiza cyane no muri societe, babona ko ubutabera burimo gukora cyane. Mu mwaka w'ubucamanza ushize nibwo hatangijwe uburyo bwa plea bargaining bwatumye imanza 934 zirimo 248 zo mu nkiko zisumbuye n'imanza 629 zo mu nkiko z'ibanze zirangira burundu. Uretse iyi gahunda yo kumvikana ku igabanyirizwa ry'ibihano nyuma yo gusaba imbabazi, hari n'iy'ubuhuza. Pierrine Muteteri ku bushake bwe yari yanze gusinya kugira ngo icyangombwa cy'ubutaka kitari kikiri cye kigiye mu mazina ya nyiracyo, ku buryo yaragiye kujyanwa mu nkiko, gusa birangira yumvikanye n'uwo yari afitanye nawe ikibazo. Mara kubona ko yandegeye mu rukiko, ngiye naramwegereye na musaza wanjye, tabundi ati ikibazo dufitanye waretse tukagikemura tutagombye kunaniza inkiko. Gahunda y'ubuhuza yo yagize uruhare mu gutuma imanza zisaga 200 z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, z'umurimo n'iz'ubutegetsi zirangira zitagiye mu nkiko. Imanza 283 zari z'ubucuruzi zari zifite agaciro ka miliyari zisaga 9 na miliyoni 600 zarangijwe mu buhuza zitaburanishijwe mu nkiko. Umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi avuga ko aya mafaranga ari kumara imyaka myinshi aburanwa. Aya mafaranga yakagombye kuba ari muri systeme y'imanza cyangwa y'inkiko kumara igihe kirekire, abanyirazo batayabona kubera iki ko ari mu kuburana, ariko mu mezi atarenze 12 izi manza zari zarangiye. Aba bafitanye ikibazo, bafitanye amafaranga baburanaga, we agomba kuyabona arasubizwa, bakomeza. Izi manza zirangira mu buhuza muri mwaka ziyongereyeho kugero cya 321% muri rusange. Nanone kandi imanza 283 zarangiriye mu bwumvikane bukozwe n'abacamanza. Mu mwaka ushize zari 73, naho imanza 17686 zanyuze mu nama ntegurarubanza, izingana na 909 no kuvuga 5% zarangiriye mu nama ntegurarubanza binyuze mu bwumvikane bw'ababuranyi. Naho mu myaka inishize zari imanza 854. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.